ba minisita nabajyaho gavumenti ogwaye gukozere unahabwe cy'abantu bine kureba ngo bayinjira mu ntekateka za gavumenti okwenda kweyihomboro gavumenti iye 2021 okushika 2026 n'okubinga obworo omu maka ekiturikweta parish development model kandi twenda ngo abantu bona bahurire programu egyo iyi president wa Uganda arukugambaho munonga. Minisita w'ebyo kwerinda Major General Jim Muhwezi asemera abakristo kwekoramo umurimo bakombekera abasesorodoti babo. Ubwo n'umutima murungi ahubwo taruho garanti ngo niwo rigirara mwijimvu ahubwo imirimo yanyu yo kwera konkokombeka ntimanyisa ngurokunda ruhanga rukundo kubaji abantu bona abarihereza Christ the King kuraraje. So twenda kubasima bafada abwo murimo murunje gumurukora okuhereza ruhanga okuhereza abantu betu umuparish zona nebyanga byona ebimurikoramo. Bishop Kristo Baramiro wa Kabare Diocese nabaherekero kwata kwabwo mbare gw'abantu abakiri mu bworo mu ihanga. Koraza ha Google oza ha Bureau of Statistics report neza kwereka ko bworo bweyonjiri kandi obworo bwayonjera ko kunagamba abantu barabone sente zo kubatwara mu marwariro barwara nibaza mu baha bakubi nibatwara n'abana babo bayika hakubi ngweno batine choice abo kono shanga abantu bamwe nibarya izo umurundi kumwe mu izoba no shanga tibine breakfast na lunch na chachiro ngo kubashimye kubane babitora kugira abantu betu bazo muri yetubuka no kwandisa obworo bijya gukomeza mu gavumenti ya NRM kwatanisa n'inchiza zona center for ikumanya kapujere center for at theater na maternity nibiza kombekwa kandi otwire otuyambira munakora kubabone sentezo honorable Henry Musasi. Miliyoni ziri kurenga 200 nizo zirundinwa ha mukorogo kukombeka amajuga abasesorodoti. Gasha kwa Dana Basibye.